নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। হয় বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়াৰ এটা ডাঙৰ নিউজ চেনেল NDTV ইণ্ডিয়াই ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্টৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। হয় বন্ধুসকল, 26 ডিচেম্বৰ 17:29 এই বাতৰিটো প্ৰকাশ পাইছিলে। ইয়াতে কৈছে যে আৰবी ग्रुप डी रिजल्ट जनवरी के आखिरी सप्ताह में जारी किया जाएगा और उम्मीदवार अपना रिजल्ट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर पाएंगे। ইয়াতে কৈছে যে ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্ট জানুৱাৰী শেষৰ সপ্তাহত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু কেণ্ডিডেটে আৰআৰবিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চেক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি চাওঁ ग्रुप डी की एंसर की जनवरी की पहले सप्ताह में जारी होगी। ইয়াতে কৈছে যে গ্ৰুপ ডিৰ এনসাৰ কিবিলাক জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ৰিলিজ হ'ব আৰু গ্ৰুপ ডি কা ৰিজাল্ট জানুৱাৰী के आखिरी सप्ताह में जारी होगा আৰু এনসাৰ আৰু ৰিজাল্ট আপোনাৰ জানুৱাৰী শেষৰ সপ্তাহত মুকলি হ'ব। তাৰপিছত আছে পৰীক্ষা 17 नवंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चली थी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जल्दी ग्रुप डी का परीक्षा की आंसर की और रिजल्ट जारी कर देगा। आरआरबी के अधिकारियों अंगराज मोहन ने NDTV को बताया कि ग्रुप डी की आंसर की जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। अंगराज मोहनदेवे NDTV কৈছে যে গ্ৰুপ ডিৰ এনসাৰ কি জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহতে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, जबकि परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के आखिरी सप्ताह में जारी होगा আৰু পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে জানুৱাৰী শেষৰ সপ্তাহত পাব। আৰু आंसर की तैयार की जा चुकी है और तैयारों को ध्यान में रखते हुए आंसर की अभी जारी न करने जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी। ग्रुप डी 62,907 पदों में 1.89 लाख करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। এই গ্ৰুপ ডি পোষ্টসমূহত 62,907 ভেকেঞ্চিসমূহত 1,89,00,000 কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা চলিছিল 17 নৱেম্বৰৰ পৰা 17 ডিচেম্বৰলৈকে 3 মাহ চলিছিল। আৰু পিছত কৈছে যে গ্ৰুপ ডি की परीक्षा देशभर में के 400 केंद्रों में चली थी আৰু এই গ্ৰুপ ডি পৰীক্ষা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 400টা কেন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছিল। हर दिन करीब 4 से 5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया था। प्रत्येक दिने 4 পৰা 5 लाख कैंडिडेटे ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। बता दें कि ग्रुप डी की परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की दूसरी स्टेज की शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी। যদি আপুনি গ্ৰুপ ডিত এক্সামত পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফিজিকেলৰ কাৰণে इंटरव्यू দিব লাগিব। তাৰপিছত আছে दूसरे स्टेज की परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की चयन किया जाएगा। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত আপোনাক চিলেকশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিব। তাৰপিছত দিছে আপোনালোকে এনসাৰ কিটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। प्रथम अपनी उम्मीदवारों का आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाना होगा। আপোনালোকে एनसार कीখন চাবৰ কাৰণে আপুনি आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट যাব লাগিব আৰু वेबसाइट पर दिए गए आंसर की को लिंक पर क्लिक करना होगा। তাৰ এটা লিংক থাকিব आंसर की, তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। अपना रजिस्टर नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करना होगा। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো তাত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আছে आरआरबी ग्रुप डी आंसर की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। তাৰপৰা আপুনি মোবাইল হওক বা কম্পিউটাৰ হওক তাতে আপুনি দেখা পাব आंसर কিবিলাক। লাষ্টত আছে 5 নম্বৰ ষ্টেপটো आप आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। তাৰপিছত আপুনি आंसर की ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, এইখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।